Mwaramutse neza abakunzi ba radiyo televiziyo nkuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru yo muri iki gitondo cyo kuwa gatanu tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Amakuru rero ntabwo ari ye jyenyine Sentama uyabazaniye, ndi kumwe n'umutumirwa wacu nk'uko bisanzwe, ndi kumwe na Mushakamba. Mushakamba mwaramutse. Sentama mwaramutse. Mwaramutse neza Mushakamba. Munsi iki kiruhuko cyo ku itariki ya 2 z'ukwa gatanu kibagoye neza? Kimeze neza cyane ariko haramutse imvura. Ikirere cyo nikigira ko ndabona hakeye. Kirere kirigenga. Ndabona pinga bitoroshye. Pinga bimeze bite? Pinga rwose ikintu cyitwa umuturage ari gutabaza. Yabaye iki umuturage wa pinga se mwuka byaro? Ngo Guido mumereye nabi Shimirayi. Guido Shimirayi bibyariye? Amereye nabi bene wabo. Buriya twadusimba bajya batega twari tumutunze twarashize. Byashoboka. Hari inyandiko nkoherereje, hari y'umuturage waho, hari n'ikinyamakuru cyo muri Kongo cyitwa Actualité. Yego. Ziri mu Gifaransa, dushobora kuzigarukaho, ariko tubibubwire n'abantu badukurikiye ko Sadek yavuze ko iri gutaha, bareke kuyibeshyira ngo yanze gutaha. Hari abantu bafashe nabi iriya tangazo ry'ingabo za South Africa. Yego. Barifata nabi baryumve neza cyane cyane aho risoreza. Yego. Bakarifata nabi ntibaryumve, ariko ubundi none se niba tuvuge niba bamwe baragiye, abandi izindi nzira zikaba zirimo zikorwamo n'abakurikiyeho bagende ko bashobora kugenda uyu munsi. Arega abantu bajya bamenya ko uriya kugenda kw'abantu 10-20 biroroshye, ariko kugenda kw'abantu 5,000 ni ikintu kitoroshye. Hano ubwo ari 5 gusa bararenga Mushakamba ngo bari muri 5,800. Ngaho tekereza. Gutwara abo 800 gusa ni urugamba. Noneho aho ngaho buvuga abantu gusa, ntuvuga ibikoresho. Ari kuvuga umuntu arahaguruka agende, ari no kugenda n'amaguru. Yagenda. Nyuma y'ibyo gusaka ibyo bikoresho by'abo bantu, niba abantu 5,800 bari buri wese afite imbunda. Yego. Kureba ko ari imbunda, ukareba n'iyo mbunda ari iya Kongo cyangwa ari iya South Africa cyangwa ari iya Tanzania cyangwa Malawi. Yego. Ahubwo 23 yahuye n'akazi kadasanzwe. Yego. Reka turebe ububabare bwa bano baturage bari pinga. Yego. Dusomere iyo nyandiko nkoherereje y'inkuru n'abaturage bahari. Turi buze tureba Sadek, noneho turebe ukuntu u Rwanda abantu babyumve ko tuje kureba ukuntu u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Kagame na Perezida Kisekedi bagiye gusinya amahoro mu minsi iri imbere vuba cyane rwose, si kera. Yego. Ubundi n'uburyo bishoboka ko yamabuye yo mu Rwanda bahora yo muri Kongo bashinja u Rwanda kwiba, vuba cyane ashobora kuza gutunganyirizwa mu Rwanda. Ariko se Mushakamba ubundi barayiba, ayo Kisekedi yirirwaga bayiba bate? Arayagaba yarangiza akabesha ngo bayibye. Ninde wayibye? Ni kwa kundi ugereka ibyo wakoze ku bandi. Hari inkuru y'Umufaransa bitaga Arpago. Ngo yari umuntu ukunda amafaranga cyane cyane. Noneho aza kuyoberwa aho yabitse agira ngo bayamwibye. Agenda ashakisha, noneho ngo akaboko kamwe kikaza gukora mu mufuka. Yibagirwa ko ari ake kakoze mu mufuka we.
azana kandi nk'uko wakoreshamo ak'ibumoso noneho ak'iburyo ukakagarura ugafata ka kandi k'ibumoso kawe ngo umujura yaranyibye noneho ugatabaza ngo umujura yaranyibye ngo ngaka n'akaboko ke ngafatiye mu mufuka wanjye kandi ari akawe. ya mugabo rero nawe ameze nka rupago rwose. reka twinjire duhere ipinga abantu bumva ukuntu aho mama 23 ivuye hasigara akababaro, tazagira ngo ni bya bindi tuvuga wenda dukurikije yuko benshi mu banyamakuru bo mu Rwanda twumva ukuri kwa mama 23 kandi bakababazwa n'abo bibyariye Mushakamba, ntugire ngo bababazwa n'abahandi. none si iyo ukorera igisambo nawe uba igisambo. ni ukwibyarira ikisha nk'urutoki. inkuru iravuga ngo depuis le retrait volontaire de la FCM 23, les habitants de Pinga, Dare Walikale font face à des tracasseries incessantes de la part des milices Maïmaï qui profitent du vide sécuritaire laissé par le départ des hommes de Corneille Nangaa. Ngo kuva AFCM 23 yivanye ku bushake mu gace ka Pinga, abaturage baho bamerewe nabi, barembejwe n'ibyo bita trakaseri n'ubwambuzi, aho unyuze ugasanga za bariyere bakakwambura bakagusanga mu ngo, ibyo byose. Kuva nyine AFCM 23 yivanye muri kariya gace. Noneho rero kwamburwa babyita kunyanyasa hariya, ariko biva ku Kiswahili ngo ni kunyanyasa. Kunyanyasa ni ukwambura, kugirira nabi, kwemukira ibintu nk'ibyo. Ibi rero ngo bikaba bikorwa na ba Maïmaï. L'incapacité de la FRDC à assurer la sécurité de sa population découle des faiblesses structurelles et de l'omniprésence des groupes armés. Ngo ubushobozi buke bwa FRDC bwo gutanga umutekano ku baturage ba Kongo ngo buturuka ku miterere yayo itayishoboza gutanga umutekano, gucungira umutekano w'abaturage. Noneho ngo bikanaturuka nuko hariya muri Kongo huzuye imitwe yitwaje intwaro. Twakomeza sans une réponse coordonnée et robuste, la population de Pinga risque de continuer à subir des abus dans un contexte de crise plus large qui menace la stabilité de la région. Nyine abaturage ba Pinga ngo hatabayeho igisubizo kiremereye gikomeye, ngo abaturage ba Pinga bakomereza muri ako karengane, bakomeza kurenganywa. Pendant que la population de Pinga, à cheval entre les territoires de Walikale et Masisi Nord Kivu, regagne progressivement cette cité après plus de 3 mois passés en déplacement suite à l'offensive des rebelles de la FCM 23, elle se heurte à un autre problème majeur à son arrivée à Pinga, le paiement mensuel de jetons de sécurité, payés pour espérer vivre en sécurité. Mushakamba ahangaha icyo bavuga ngo abaturage ba Pinga bari bamaze igihe barahunze ingo zabo, noneho baza gutangira kuhagaruka. Bari bamaze igihe kigera mu mezi 3 batangira kuhagaruka. Noneho abatangiye kuhagaruka rero barimo barahura n'ikibazo, ni ikibazo cyo kwishyura icyo bita jeton de sécurité. Ni ukuvuga ni amafaranga y'umutekano, ni nk'umusoro. Ariko noneho
bayishyura buri kwezi ariko noneho muri uku kuwishyura ntabwo byoroshye kuko habamo n'ibintu by'ubwambuzi. Dukomeze. Yego. Urumva ko umutekano bameze nk'abawugura, barawishyura ariko ntibawubone. Ubundi bawubona. Ni nko kugura ikintu warangiza ntugihabwe kandi amafaranga yatanze yakuvuye mu ntoki atari bukugarukire. Pendant que la population de Pinga hano nari mvuye. Yego. Noneho banavuga ko iyi Pinga iri hagati mu rugabano rwa ifashe impande zombi kuri Walikale no kuri Masisi. Plusieurs retournées accusent les combattants du mouvement politico-militaire Nduma Defense of Congo Renové, NDCR, du chef milicien Guido Shimirai d'être acteur de ce qu'il qualifie de tracasserie. Hano baravuga ko abenshi abarwanyi benshi ba Nduma NDC Nduma Renové, yego, ba Guido Shimirai bagarutse bahari kandi akaba ari bo bashinjwa uku kubangamira abaturage. Noneho umuturage akavuga ati nous venons juste de rentrer, nous n'avons rien, pourquoi nous faire souffrir doublement après tout ce que nous venons de traverser? Pourquoi ne pas attendre que la population se normalise pour reprendre la vente de leurs jetons? S'interroge un habitat de Pinga qui s'est confié à Actualité Congo. Aha ngaha ni umuturage uvuga ati nibwo tugitahuka, yego, ntacyo dufite, kubera iki batubangamira, batumereye nabi, batwica inshuro ebyiri uhereye no ku byo twanyuzemo mu bihe bishize. Kubera iki batarindira ngo tubanze twiyubake, dukomere, dufate umurongo kugira ngo babone baturihishe izo jeto z'umutekano? Uyu ni umuturage ngo wabwiye ikinyamakuru cyitwa Actualité Congo. Celui-ci ajoute que ce comportement risque d'empêcher d'autres habitants qui sont encore en brousse de rejoindre ceux qui sont déjà dans la cité. Aha ngaha umuturage agakomeza avuga ati iyi myitwarire y'aba barwanyi ba Guido Shimirai, y'aba bamayimayi, ishobora gutuma abandi benshi basigaye inyuma bihishe hirya no hino mu bihuru, mu ishyamba, yego, batagaruka hano muri Pinga. Yego. Cette information est confirmée par des sources coutumières locales qui indiquent que certains retournés décident de regagner la forêt pour se mettre à l'abri de ces tracasseries. Aya makuru aremezwa kandi n'ubuyobozi gakondo bwa hariya, ko bwemeza ko abatahutse bageze hariya muri centre ya Pinga kubera uku gusabwa amafaranga, kubangamirwa n'ibi bikorwa by'aba bamayimayi, abenshi barongera bakisubira mu mashyamba aho bari barahungiye. Contacté à ce sujet, le porte-parole NDCR rejette en bloc ces accusations. Pour Marcelin Chenkoukou, il s'agit de personnes mal intentionnées qui veulent ternir l'image du mouvement armé. Aha rero umunyamakuru yabajije umuvugizi wa NDC Renové, amubajije aratsemba, arahakana, avuga ko aya majeto ntayabaho, arabihakana rwose.
avuga ati abo ngabo ni abashaka guharabika ntabwo yabyemera kwanduza isura rya NDC Renove. ngibyo ni uko ngo naho inkuru irangirira mushakamba. umva ko bitoroshye, abaturage barababaye. ariko noneho tubirebe neza, si umuturage ibi yabihimba birashoboka? ntabwo yabihimba, kandi si n'ibidutunguye kuko si ibishya kuri kwa Guido Shimirayi, birazwi ko ari igisambo. yego gusa abantu bajya bumva ko mama 23 ibyo uvuga buri munsi biba bifite ishingiro. yego yego cyane rwose. yego ntabwo tubitindaho, yego kuko ndavuga ko atari ibishya nk'uko nari mbivuze. yego ntabwo tubitindaho, ahubwo turi bukomeze tujye kuri sadeke ko igomba gutaha kandi byemera. ubwo rero abantu babikomeza ngo yanze gutaha, ngo intwaro zayo ngo hari izo yabuze, ngo iri kuvuga ngo muzidusubize. ibihuha biba byinshi ku nkuru ishyushye nk'iriya. yego ngira ngo yaba Afurika y'Epfo yashyize hanze itangazo ndetse na sadeke. yego niko bimeze. niko bimeze, bashyize hanze itangazo. sinzi niba turinyuramo, wambwira. twarinyuramo twihuta. yego ubundi tukajya ku nkuru nyamukuru uyu munsi. tubanziriye duhere kuri Afurika y'Epfo, niyo ifite benshi, ni naryo ryavugishije abantu, ryabateye no na confusion. yego reka duhere Afurika y'Epfo. ni itangazo ry'igisirikare. yego SANDF bavuga ngo ni department ya defense. ni department, bakandikaho defense. bivuga ni ishami ry'ingabo. yego noneho aha ngaha ni ndebe the South African, hano baravuga subject, impamvu SANDF begins the first withdrawal from the DRC in line with SADC directive. SANDF, igisirikare cya Afurika y'Epfo, cyatangiye kuva muri Kongo mu byiciro hakurikijwe ni nk'amabwiriza, ni nk'imirongo ngenderwaho ya SADC. yego The South African National Defense Forces has commended the first withdrawal of its personnel and equipment from the Eastern Democratic Republic of Congo as from 29th April 2025 as part of some DRC. aho sugize susimbutse. yego nibyo ni ngewe ahubwo rusimbutse. ingabo za Afurika y'Epfo zatangiye kuva muri Kongo, ariko bigakorwa mu byiciro. ndetse n'ingabo n'abakozi babo, sinzi niba habamo abasivile ndetse n'ibikoresho. tangiye kuva mu burasirazuba bwa Kongo. hano baravuga ko batangiye tariki 29 z'ukwa kane 2025. yego ariko bigakorwa mu byiciro. hano bagakomeza ngo withdrawal is informed by the directive issued by Southern African Development Community SADC Extraordinary Summit of Heads of State and a government meeting held
virtually on 13 March 2025. Ati kuva muri Kongo rero biragendera ku mabwiriza yatanzwe ku byemezo byafashwe n'inama y'abakuru b'igihugu b'ibihugu bya SADC yabaye tariki 13 kugira ngo ni 13 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Iyo nama ikaba yarakozwe mu buryo bw'iyakure hakoreshejwe itumanaho. The summit, along with the subsequent meetings of SADC ministers of defense and the chief of defense forces, CDFs, of the SAMDRC troop contributing countries, endorsed the SAMDRC withdrawal plan via road through Rwanda and Tanzania. Hano baravuga ko iyi nama y'abakuru b'igihugu ndetse n'izindi nama zabaye muri uwo mujyo zigahuza abaminisitiri b'ingabo ba SADC b'ibihugu bigize SADC ndetse n'abakuru b'ingabo abakuru baza etamajoro b'ibihugu bifite ingabo hariya muri SAMDRC. ubwo ni ibihugu bitatu. Bemeje ko SAMDRC gahunda yo kuva muri Kongo izava muri Kongo inyuze inzira y'ubutaka inyuze mu Rwanda na Tanzania. A reconnaissance mission which included representatives from Republic of Malawi, Republic of South Africa, and the United Republic of Tanzania, and the SADC Secretariat was conducted from 14 to 19 April 2025 to assess and confirm the withdrawal route from Goma, DRC, through Rwanda to Chato in the United Republic of Tanzania towards the respective TCC home countries. Ni ukuvuga ngo habayeho izindi ntumwa. Izi ntumwa zari zirimo sekretariya ya SADC, ubunyamabanga bwa SADC, hakaba harimo intumwa zihagarariye Malawi, zihagarariye Afurika y'Epfo n'izihagarariye cya Tanzania. Izi ntumwa zikaba zari zishinzwe gukusanya amakuru ajyanye n'uburyo SAMDRC yataha. Izo ntumwa zikaba zaremeje ko SAMDRC yataha inyuze i Goma, ikaca mu Rwanda, ikajya Tanzania, ikakirirwa ahitwa Chato, noneho izo ngabo zikazava Chato zicyurwa mu bihugu byazo. Icyo gikorwa cyabaye kuva kuri 14 kugera kuri 19 z'ukwa kane. Cyabaye kuva kuri 14 kugeza kuri 19 z'ukwa kane. The team's findings informed the finalization of the withdrawal plan. Iri tsinda amakuru ryakusanyije, ibyo iri tsinda ryabonye nibyo byatumye hashyirwaho akadomo cyangwa se hemezwa uburyo gahunda yo kuva muri Kongo izakorwa. This plan will ensure the safe and efficient return of personnel and assets. Iyi gahunda rero yashyizweho
iyi gahunda yashyizweho irahamya neza gutahuka kwa ziriya ngabo ndetse n'ibikoresho. The withdrawal will take place in phases. Kuva muri burasirazuba bwa Congo kwa DRC bizakorwa mu byiciro. And the SANDF will provide regular updates to the public regarding the safe return of our soldiers to the Republic of South Africa. Kandi igihe cyose SANDF igisirikare cya Afurika y'Epfo kizajya gitanga amakuru kuri itahuka ry'izi ngabo, uburyo zizajya zitahuka zijya Afurika y'Epfo. Ubwo nizigera Cyato bazabivuga, bavuga uko zavuye Cyato zitaha. Buri kantu kose bazajya bagatangaho amakuru. Hano kwikiza igitutu cy'abadepite cyangwa umudepite cyangwa umugabo wavuze uti nimushoboye no kurinda Nishakamba iyi nyandiko irimo politiki nyinshi. Simpakana ko wenda batazahava, bazahava. Ariko ikigamijwe muri iyi nyandiko ntabwo ari ukugaragaza ko bazahava, kuko n'ubundi iyo bahavuye biragaragara. Kuko n'ubundi iyo bashaka kugaragaza ko bazahava bakabaye bareka abanyamakuru bakabigaragaza. Ariko ibi barabyanze. Aha ni ukwikiza itangazamakuru. Ni ukwikiza itangazamakuru, ni ukugira ngo barirangaze, barihe amakuru, barihe ibyo rihugiraho, rihugire ku nyandiko nk'izi. Ibitangazamakuru hirya no hino ku isi yaba ndetse no muri Afurika y'Epfo biravuga ko ingabo za SADC zanze gutaha. Biravuga ko hari ibibazo by'ubukene bituma badataha. Biravuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo byose rero mu rwego rwo kubicubya no kubicecekesha, nta kindi bagomba gukora usibye gushyira hanze itangazo nk'iri kugira ngo ibintu bijyeho umucyo, byaba ari ukubeshya cyangwa se atari ukubeshya. Ngira ngo urabyibuka ubwo bavugaga uburyo ubwo 23 yafataga bya bifaru bya SADC. Kiriya gihe habayeho kuba SANDF yaratanze itangazo ivuga ko ngo babyigaruje. Bidaciye kabiri tubibona za Karengera n'ahandi 23 iri kubigendamo, iri kujya ku rugamba ibirashisha FARDC. Ubwo rero urumva ko akenshi basohora itangazo ku bw'igitutu cy'itangazamakuru bagira ngo barebe ko bacecekesha itangazamakuru ku buryo riri gutangaza. Rimwe rero bavuga ukuri, ubundi bakaba banirengagiza ukuri, bavuga ibinyoma kugira ngo bo igitutu kibariho kigabanuke. Iyi nyandiko rero yasohotse tariki 30 n'umusibe ejo hashize. Yego. Arumva abantu babonye ibikoresho bigenda, babona ingabo ntizigiye, babyibazaho. Ingabo si ukuvuga ko zitagiye, wenda hagiye bake. Umubare wagiye ni muto ku buryo abantu bashobora kwibaza bati wenda, hari abibaza bati ni ukujijisha niba zagenda, ndetse bakanavuga bati bariya hari gahunda y'uko bagenda bakazongera bakinjirira mu Burundi. Icyo cyo reka tugitangeho umucyo, abantu bajya babimenya uburyo diplomasi ikora. Ntabwo abakuru b'ibihugu bya SADC bashobora kuvuga ngo duhagaritse SADC. Ubutumwa bwa SADC turabusheshe. Ngo ejo SADC ize yongere irwane. Niba ubutumwa bwarasheshwe icyabaho ni ukuvuga muri diplomasi hari ibihano yafatirwa iramutse bigendeye. Yego. Nta nubwo bibaho ko none se nta umusirikare wo muri biriya bihugu ushobora kongera kujya kurwana yambaye umwambaro wa SADC cyangwa cya gitambaro cya SADC, kuko ubutumwa bwarasheshwe. Igishoboka cya kubaho ni ibintu bibiri. Ibintu bibiri bishobora kubaho nuko Kongo ishobora kujyana amasezerano na Tanzania na Afurika y'Epfo cyangwa na Malawi
bagabikora bakongera bakaza mu mwambaro w'ibihugu byabo ariko hatariho umwambaro wa sadeke ku masezerano y'ibihugu byabo nk'uko Burundi bakaza batitwa sadeke nk'uko Burundi na Kongo byagenze icyo gihe rero buriya nabwo byaba byoroheye M23 kuko yabakubita uko ishaka kubera ko nta gitutu cy'umuryango runaka uri buyizeho bimwe bavuga ngo ni ukubakubitira mu kadenzi ibikorerwa ingabo z'u Burundi hariya muri Kongo M23 ibakorera ni nabyo yakongera igakorera abo ngabo kuko babaje byaba ari nko kuza gicancuro ni ukuvuga bakubitwa nk'uburundi cyane rwose no gukubitwa cyangwa bakubitwa nka baba Romania cyane no gukubitwa nka baba Dede ariko ibaza umugabo asebye kabiri niba byoroshye twakomeza yego twakomeza iri tangazo turigarukeho naryo cyangwa twikomereze iri ngiri rya Sandef Sadek urumva turangiye igisandef asigaye rya Sadek wenda naryo twarivugaho kugira ngo abantu barigireho umucyo ariko icyo rivuga si byinshi icyo rivuga nibyo bikubiye muri ririya rya Sandef rya Afurika y'Epfo ubisobanura mu kinyarwanda tutiriwe tujya gusoma itangazo ni ukuvuga ni itangazo rigenewe abanyamakuru riravuga ko sadeke batangiye gukura ingabo zabo mu za DRC mu burasirazuba bwa Kongo ariko mu buryo bw'ibyiciro yego ni itangazo ryasohotse ku itariki ya 2/5/2025 n'ejo hashize ryasohokeye muri Botswana Gaborone tare ya Botswana hano baravuga ko Sadek yatangiye ku mugaragaro gucyura ingabo zayo izivana muri Afurika izivana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yarabitangiye tariki 29. Uku gucyura ingabo birakorwa binyuze inzira y'ubutaka ku muhanda biciye mu Rwanda noneho bigakorwa n'ibihugu byabigizemo uruhare byohereje ingabo zabyo hariya muri Sadek twitsa abantu ko ari Afurika y'Epfo Tanzania na Malawi iki gikorwa kirimo kirakorwa hashingiwe ku mabwiriza adasanzwe y'inama y'abakuru b'igihugu y'inama y'abakuru b'ibihugu bya Sadek yateranye kuwa 13/3/2025 ikemeza ko ubutumwa bwa Sadek busheshwe yego kandi noneho Sadek DRC igiye gutaha mu byiciro iki cyemezo cyashyigikiwe nyuma yaho cyashyigikiwe kuwa 28 z'ukwa gatatu 2025 gishyigikirwa n'inama yabaye hagati y'abayobozi b'ingabo b'ibihugu byohereje ingabo hariya ndetse iyi nama bakaba barayigiranye n'abayobozi ba AFC ikaba yarabereye i Goma turayibuka Mushakamba ni hamwe basinyanye hari amasezerano basinyanye yego i Goma urabyibuka basangira bahoberana basabana yego iyi ngiyi niyo nama bivuga ahangaha uri Ngoma bamubatiza Afande Kwikiri bitewe na wa muzungu yabwiraga ngo niyihute cyane DRC rero yari yaragiyeho tariki 15/12/2023 ubwo imaze hafi imyaka 2 yose ikubitwa ikaba yari igizwe n'ingabo zavuye muri Malawi
zavuye Afurika y'Epfo n'izavuye muri Tanzania. SADC rero yongeye kwemeza ko byiyemeje gushyigikira amahoro n'umutekano, kandi ikaba ikomeje kubyiyemeza gushyigikira amahoro n'umutekano no gushyigikira inzira ya diplomasi n'imbaraga za politiki mu rwego rwo gushaka ibisubizo birambye kuri kiriya kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Yego, n'ibyo bikubiyemo. uwampakaye kwamba nkamubaza ngo ko wari wavuze ngo SADC izataha ari uko M23 yavuye i Goma na Bukavu, burya noneho M23 ariyo ibaherekeje. muri politike habamo kunyeganyeza kugira ngo umuntu yumve. Ashobora kuba yaranyeganyezaga kugira ngo yumve ikiva muri AFCM 23. Yego. Ni hahandi umuntu avuga ati reka nyeganyeze ntere ibuye mu gihuru ndebe icyo uvumbukamo. Ubwo rero hari igihe ariteramo ikivumbutsemo kikamuvumbukana aho kugira ngo kivumbuke kimuvumbuka. Yego. Reka twigire ku nkuru yacu. Yego. Ngira ngo ibya SADC birumvikanye. Yego. Ahubwo tuze kureba ku masezerano agiye gusinywa hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asinyirwa imbere ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Inkuru igira iti u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranije ko amasezerano y'amahoro azasinywa mu kwezi kwa gatandatu ariko Kamena. Yego. Mu muhango uzabera muri White House imbere ya Perezida Donald Trump, aho byitezwe ko aya masezerano arakaze mushakamba. Birumvikana. Muri White House n'umuyobozi w'isi nk'uko yabyivugiye. andi twari tuyamenyereye Arusha, Mwanza, Gihehe, Idoha. Amasezerano ya White House. Ariko ayo mu nzu yera aho byitezwe ko azashyirwaho umukono na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kisekedi. Kuri uwo munsi hazasinwa ayo masezerano y'amahoro. Kuri uwo munsi hazasinwa amasezerano y'amahoro, byitezwe ko hazahita hanasinwa n'andi ajyanye n'ubukungu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibi bihugu byombi. Urumva ko Amerika izasinyana n'u Rwanda, nanone isinyane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho nta gihindutse, hitezwe ko ishoramari rinini rya Amerika muri ibi bihugu byombi. Amerika ivuga ko aya masezerano azungukira buri ruhande kandi atange igisubizo kirambye cy'ibibazo bimaze imyaka myinshi bibangamiye akarere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabwiye ikinyamakuru igihe.com ko kuri uyu wa gatanu tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu ariyo tariki yemejwe yo kuba buri ruhande rwatanze imbanziriza mushinga y'aya masezerano. Yagize ati yego nibyo twumvikanyeho amasezerano y'ibanze kuri uyu wa gatanu gusinwa muri Kamena muri White House. Ku mugoroba ku wa kane umujyanama mukuru wa Trump muri Afurika Masad Bros yari yatangaje ko ibihugu byombi byamaze gukora akazi gakomeye ku bijyanye n'imbanzirizamushinga y'amasezerano, ko nta kabuza biza gutanga impapuro za nyuma kuri uyu wa gatanu. Yavuze ibi nyuma y'ibiganiro byahuje Amerika, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Qatar i Doha. Ku ruhande rw'u Rwanda byari bihagarariwe n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi NICC Brigadier General Jean Paul Nyirubutama na Brigadier General Patrick Karuretwa. Nyuma yaho izi mbanzirizamushinga zitanzwe, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yemeye ko azongera guhura n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bakemereza hamwe imbanzirizamushinga ihuriweho y'aya masezerano. Ibyo nibirangira hazakurikiraho gahunda yo gutegura isinwa rya nyuma. Byitezwe ko Trump azakira muri White House Perezida w'u Rwanda
n'uwa repubulika ya demokarasi ya kongo amasezerano azashyirwaho umukono. Ni igikorwa kizaba mu mezi abiri uhereye none, ndetse mu byitezwe harimo ko hazatumirwa n'abandi bakuru b'ibihugu bagize uruhare mu rugendo ruganisha ku gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo. Mbere y'uko amasezerano asinywa, amerika isobanura ko impande zombi hari ibyo zigomba kuzabanza kumvikanaho, birimo ko repubulika ya demokarasi ya kongo igomba gukemura burundu ibibazo by'umutekano birimo n'ikibazo cya FDLR. Repubulika ya demokarasi ya kongo kandi igomba kuzabanza kurangiza amavugurura y'imbere mu gihugu ajyanye n'imiyoborere n'uburyo bwo gusaranganya inyungu ku turere. Ibihugu byombi bigomba kandi kuzemera ko buri kimwe hari amasezerano kigomba kugirana na amerika ajyanye n'ubukungu. Ku wa gatatu w'iki cyumweru hashyizweho komite igamije kugenzura uburyo izi ngingo zigomba kubahirizwa, irimo leta zunze ubumwe za amerika, Qatar, Ubufaransa na Togo ihagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ikindi cyakozwe ni uko ibiganiro byabaga binyuze muri gahunda ya EAC na SADC byakuweho, ahubwo bihurizwa mu mutaka wa Afurika yunze ubumwe, bivuze ko ibikorwa birangajwe imbere na Togo. Urumva ko ibintu bifashe indi ntera. Mushakamba, reka tubanze dushyireho banza umenye mu bintu uvuze bye, numvisemo ibintu bibiri by'ingenzi. Yego. Ikintu cya mbere ni uko aya masezerano mu gihe cyo gusinywa azaba akubiyemo ingingo zigaragaza ko buri gihugu, u Rwanda, Kongo na leta zunze ubumwe za amerika, hazaba hakubiyemo ingingo zirengera inyungu za buri gihugu. Ni ukuvuga buri gihugu kizabyungukiramo. Mushakamba, iki kikantera kuvuga ko aya masezerano ari ingenzi cyane kurenza andi yose twabonye. Ugikomeje rero atari ukuguca mu ijambo, yego, ku kintu cy'umutekano bateye igisongo FDLR. Yego, bayiteye igisongo neza cyane mu gihorihori. Ariko nubwo bakiteye buke kuko nayo igitera abandi. Ariko urumva Kongo barayibwira ko igomba gukemura ibibazo by'umutekano, kandi bakamenshoninga ikibazo cya FDLR. M23 ntiyavuzwe, kubera ko nibasenye FDLR ibyo M23 irwanira bizahita bikemura. Umuntu kumutandukanya na munywanyi we, niba FDLR yatewe igisongo, Kongo yo yatewe iki? Ubwo nyine iyo abantu babiri basezeranye badivorushije, iyo abantu babiri basezeranye, FDLR ari munywanyi wa Kongo, iyo abantu babiri basezeranye bahawe gatanya, yego, byanga bikunda buri ruhande rusigarana igikomere, nubwo hari urukomereka cyane. Kongo nayo nyine itewe ibisebe. Yego. Naho ibijyanye n'ubukungu byo wumvishe ko nako wari ugikomeje. Nayo ngikomeje, icyo navugaga ko aya masezerano ari ingenzi cyane, bitewe n'uko buri wese uyarimo kuri ziriya mpande eshatu arunguka. Naho andi masezerano twari tumenyereye ni amasezerano aho buri wese yirwanagaho akurura yishyira yirebaho, ariko aya ngaya ngira ngo arareba kuri buri ruhande. Ibi rero akaba ari byo bintera kuvuga ngo aya masezerano ni amasezerano meza cyane. Uvuga uti ngo Kongo yategetswe guhoberana n'u Rwanda, igatera umugongo FDLR. ariyo yaravuze ngo jamais. Harimo ikindi kintu gikomeye. Ibiganiro bya EAC SADC byakuweho, byasheshwe. Yego. Byose ngo byashyizwe muri Afurika yunze ubumwe, African Union. Bisobanuye ko n'ubundi African Union nayo urayibona mu bantu bicaye i Doha,
n'ubundi byarangiye turabibonera babiteruye babijyanyeyo. turabibonera mu isura ya Togo, ya perezida wa Togo cyangwa intumwa za Togo, nk'umuntu bashyizeho umuhuza, ariko bakabiterera igishahuro muri Qatar. si igishahuro gusa ahubwo n'imisingi niyo icukurirwa, kuko indi yose yari yananiranye. Ni nk'uko wasiza ugasanga ubutaka ntibuberanye na fondasiyo, ukongera ukimura, uribuka ibyabaye muri Angola, uribuka ibyabaye Kenya, ndetse n'ahandi, kuko ntaho bitabereye Mushakamba. Dusubiye inyuma turebe, habereye imishyikirano na Kampala, byarabaye. Yego, Kampala byarabaye, Kenya byarabaye, Tanzania byarabaye, Angola byarabaye, ndetse ho kenshi i Goma byarabaye, i Rubavu byarabaye, ntaho bitabereye. ngo ikintu cyitwa ubukana bw'imboga ntibwotsa imbehe, Oya, ubukana bwa nuko Kisekedi ntacyo bumaze. baca n'umugani ngo nuko ihinze si kwikubita. Bwana Sentama rero, Yego, nubwo hari indi nkuru tugiye gusoma, ariko reka tubanze ijyanye n'ibyo kwitega muri aya masezerano y'amahoro. yego, ariko ari nabyo turasangamo ko amabuye y'agaciro ya Kongo ashobora kujya aza gutunganyirizwa mu Rwanda mbere yo koherezwa. yego, Kisekedi hari ahantu yashinze agati, yego, ariko kagiye kumukoraho. Hari abantu yangishije u Rwanda, yego, abangisha umunyarwanda n'undi muntu wese, ariko umunyarwanda Kisekedi avuga, kuko Kisekedi yavuze umunyarwanda wibye abibarira mu bwoko, bavuze umututsi. yego, kandi abo bantu baririrwa na Mushaka. Kuko yaba yaravuze umunyarwanda bisanzwe tuzi, ntabwo uriya mu FDLR yari kumumerera neza, ntabwo bari gusezerana gatanya, nako gusezerana umubano. Rero ikiriho, uranyumva? Yego, ikiriho ni uko za wazarendo yahaye imbunda ngo zize zice umunyarwanda, yego, ashobora kuzisanga ari guhangana nazo nk'uko byatangiriye Uvira. yego, rwose bagiye kuzahangana inkundura, kubera ko azavuga ati watwangishije umuntu, dutuka abantu, tujya ku mupaka turatwika abantu, tugira gute, none wowe uri guhoberana nabo, uri gusekana nabo, uri gusangira nabo, na ya mabuye wavugaga biba, none uri kuyacukura ukayajyana ukayamushyira ngo yagutunganyirize ubone kuyajyana. Urumva ko hazazamo akantu cyane. Rega n'ubu karimo Mushakamba, kuko hari abenyegeza bakajya batyo ukabona barabyanditse barabivuze. Yego, ubwo rero buriya muri Kongo ni kuriya bijya biza, umwe arabivuga agahereza undi, undi agahereza undi, byamara kubakwira bose ukababona mu mihanda. Ntuzatungurwe rero umunsi wababonye mu mihanda kubera icyo kibazo wari ubuze. mu madolari menshi rero Amerika ishobora gushora muri Kongo muri uyu mushinga no muri aya masezerano. Yego, hari ibyo abasesenguzi cyangwa se abakurikirana politike babibona. yego, reka nsome inkuru nihuse kuko ni nini. yego, mu mezi abiri ku munsi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizaba bisinya amasezerano y'amahoro, byombi bizanasinya na Amerika andi y'ubukungu. Ni amasezerano Amerika ivuga ko azakurikirwa n'ishoramari rya miliyari nyinshi z'amadolari rikozwe n'ibigo by'ubucuruzi byayo n'iby'ibihugu by'inshuti. Muri ibyo ni ibintu bigera kuri 4 cyane biri kwibandwaho tugiye kugarukaho: iyubakwa ry'urugomero rwa Rusizi ya 3, gutunganyiriza amabuye y'agaciro mu Rwanda, umuhanda wa gari ya moshi mu mushinga wa Lobito Corridor, u Rwanda mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro ku isoko mpuzamahanga. Urugendo ruganisha kuri aya masezerano rukubiyemo ibintu byinshi bigomba kubanza gukorwa mbere y'uko ashyirwaho umukono,
muri byo harimo ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kubanza gukemura ibibazo by'umutekano ibibazo by'umutekano bibangamiye u Rwanda, by'umwihariko ikibazo cya FDLR. Amerika kandi yasabye ko u Rwanda ruhagarika ubufasha ivuga ko ruha M23 nubwo rwakomeje kubihakana inshuro nyinshi. Ku rundi ruhande, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isabwa gukora amavugurura y'imbere mu gihugu agena uburyo umutungo usaranganwa kugera ku turere. Ibi binajyana kandi no gukora amavugurura mu miyoborere ajyanye no kwegereza ubuyobozi abaturage. Gushyiraho umukono nibirangira, Amerika nayo izasinyana n'ibihugu byombi ajyanye n'ubukungu kuva Trump yajya ku butegetsi. Ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi nibyo yashyize imbere ya byose. Umujyanama we wihariye mu bibazo bya Afurika, Masad Boulos, ni umuntu usanzwe uzobereye mu by'ubucuruzi. Amerika ivuga ko mu masezerano izasinyana n'ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yo izagirana na Kongo, ayo izagirana na Kongo ariyo manini cyane, ko ari igihugu gifite umutungo kamere mwinshi gusa ntirenza ingohe u Rwanda. Ivuga ko u Rwanda rufite narwo umutungo kamere mwinshi, rukagira n'akarusho kuko rufite ubushobozi ubushobozi mu bucukuzi no mu gutunganya amabuye y'agaciro, rukaba rufite n'uburyo buhamye bwo kwiyageza ku isoko mpuzamahanga. Boulos ati u Rwanda narwo rufite umutungo kamere n'ubushobozi hamwe n'amahirwe yihariye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, hamwe no mu bijyanye n'ubucukuzi. Bitari ibyo gusa, ahubwo no ku bijyanye no kuyatunganya no kuyacuruza. Amasezerano y'ubucuruzi agena ko sosiyete zo muri Amerika zizashora imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'izindi zo mu bindi bihugu by'inshuti za Amerika nazo ziri gushishikarizwa kubikora. Amerika ivuga ko hari sosiyete ziri mu biganiro byo kuba zashora nibura miliyari 1.5 z'amadolari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uruhande rwa Amerika muri aya masezerano y'ubucuruzi hagati yayo n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruzajya rurebererwa n'ikigo mpuzamahanga cya Amerika gishinzwe iterambere n'imikoranire mu rwego rw'imari DFC. Urugomero rwa Ruzizi rwagarutsweho mu biganiro. Mu biganiro biganisha kuri aya masezerano, mu ngingo zaganiriweho harimo n'izijyanye n'ibikorwa remezo hagati y'impande zombi. Amerika ivuga ko umutungo kamere wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukeneye ibikorwa remezo kugira ngo ubyazwe umusaruro. Muri iyo ngeri hari imishinga ivugwa, iyo irimo umuhanda wa gari ya moshi muri gahunda yiswe Lobito Corridor. Uwo muhanda ureshya n'ibirometero 1,300 uhuza Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia. Ni imwe mu nzira izajya yifashishwa mu kugeza ku isoko mpuzamahanga amabuye y'agaciro yo muri aka karere. Amerika yemeye gutera inkunga iyubakwa ry'uwo muhanda, aho byitezwe ko uzuzura utwaye miliyari 560 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kandi ibijyanye n'amashanyarazi, umushinga uhanzwe amaso ni urugomero rwa Ruzizi ya gatatu. Uru rugomero rwitezweho gutanga megawate 147. Ni umushinga mugari watewe inkunga na Banki y'Isi, Umuryango w'Ibihugu by'Ubumwe bw'Uburayi na Banki Nyafurika itsura amajyambere. Ishoramari ryose muri uyu mushinga ringana na miliyari 450 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Watangiye muri 2016, byitezwe ko uzarangira muri 2024, ariko uza kugenda udindira. Ubu imirimo byitezwe ko izarangira muri 2030. Uyu mushinga uhuriweho n'ibihugu bitatu, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Mu gihe uzaba wuzuye bizasaranganya amashanyarazi. U Rwanda ruhabwe megawate 47, hanyuma izisigaye zisaranganwe n'ibindi bihugu, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Boulos yagize ati hari ibikorwa remezo n'ibindi byitezwe bijyanye n'amashanyarazi. Urugomero rwa Ruzizi ya gatatu ni ingenzi cyane. Hari n'izindi ngomero zizatanga amashanyarazi, habeho imiyoboro ihuza impande zombi. Ati hari sosiyete ziri gukora mu by'imiyoboro no gusaranganya amashanyarazi.
hari akazi kenshi rero kari muri urwo rwego rw'ingufu. Nitujya ku kijyanye n'amabuye y'agaciro yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora gutunganyirizwa mu Rwanda, aho bimeze gutya. U Rwanda rufite inganda zitunganya amabuye y'agaciro guhera ku rwa zahabu, tantalumu, tini na kobalte. Izo nganda ni Gasabo Gold Refinery rutunganya zahabu, Power X Refinery rutunganya tantalum, na Luna Smelter rutunganya tini. Aya mabuye y'agaciro yoherejwe ku isoko mpuzamahanga adatunganyijwe. Igihugu cyayohereje gicibwa amande yuko cyohereje adatunganyije. Byanarangira niba ari koruta yoherejwe mu ruganda rugitunganya hari andi mabuye avamo. Gusa icyo gihe igihugu cyayohereje ntikibarirwa agaciro kandi mabuye, ahubwo kibarirwa gusa iby'icyo byohereje. Kugira ngo byumvikane neza, dufate urugero rwa koruta. Iyo itunganyirijwe mu ruganda ivamo tantalumu, ariko ibyitwa umwanda wayo ni phosphate ikoreshwa mu gukora ifumbire mvaruganda. Havamo kandi niobium ishobora gukoreshwa no gukora ibyuma cyangwa se no mu bindi bikoresho by'ikoranabuhanga nka capacitors z'imodoka. Ibyo bivuze ko umuntu wohereza mu mahanga amabuye adatunganyije abihomberamo cyane. Nka zahabu iyo itunganyijwe mu Rwanda isohoka mu ruganda ari umwimerere ku kigero cya 99%, hanyuma umwanda wayo niwo uvamo umuringa, silver, ibuye ricuruzwa rigakorwamo imitako. Kuba u Rwanda rufite inganda zitunganya amabuye y'agaciro rwunguka kabiri. Icya mbere ni uko iyo rucuruje ku isoko mpuzamahanga rudacibwa amande y'ibyitwa umwanda, kandi rubasha kubyaza umusaruro bya bindi bisigaye. Muri aya masezerano y'ubucuruzi azasinywa hagati y'u Rwanda na Amerika, iki gihugu kivuga ko ruzungukira mu bijyanye no kongerera agaciro amabuye. Bivuze ko amabuye y'agaciro azajya avanwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora kuzajya agezwa mu Rwanda agatunganywa, akaba ari narwo ruyohereza ku isoko mpuzamahanga. Amerika ivuga ko u Rwanda ruri gushyiraho ibyanya byahariwe inganda ku buryo hashobora kubakwa izindi nganda zitunganya amabuye y'agaciro. Bwana Sentama, nuko byifashe. Urumva ko u Rwanda, iterambere ry'u Rwanda rigiye gutuma Kongo ibona ko yacikanwe. Uri kunyumva? Ndakumva cyane. Ikindi nshaka kongeraho, iki kintu Amerika igiye guhatira Kongo, yego, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yari yarakigiriyemo inama Perezida Tshisekedi, yego, Ababiligi babona bazabihomberamo, bahita babirwanya. Biri mu byateranije u Rwanda na Kongo. None n'ubundi birangiye. Urumva bitanzemo n'amafaranga menshi mushakamba kugira ngo Tshisekedi abyemere. U Rwanda rwabwiraga Kongo ko rugiye kuyifasha. Hari undi Kongo yazanyemo wa gatatu. U Rwanda rwabwiraga Kongo ko rwayifasha nayo ikagira inganda zitunganya amabuye akajya yoherezwa ameze neza. None yarabyanze, ibyo yanze agiye kubitunganyiriza mu Rwanda. Yego. Kubana n'abanyabwenge ni byiza, ariko kubasuzugura ni bibi. Mushakamba kugira umuturanyi uteye imbere ni byiza, ariko biba byiza kurushaho iyo ushobora kumwigiraho nawe ugatera imbere. Yego. Kubona Kongo yigira biriya, yego irakize, ifite ibyo ifite, ariko n'u Rwanda hari ibyo rufite Kongo idafite. Ni ukuvuga rero, burya ni nayo mpamvu burya ngo Imana yaremye abantu ibarema
mu buryo butandukanye mu kugira ngo bazuzuzanye ibyo ufite ubingezeho ntabifite nanjye ibyo mfite udafite mbikugezeho. Kongo rero ntabwo izi kwigira muri iyo miterere y'ibintu, bigatuma iba mu mahane, mu makimbirane, iteza umwiryane hagati y'ibihugu, y'imiryango yo mu karere n'ibindi n'ibindi. Ibi biragaragaza ko ejo dushobora kubona Kinshasa ivuze iti dukomoreye Rwandair muri Kinshasa na za Lubumbashi n'ahandi. Si na Rwandair gusa yonyine. Urabona ko Kongo ikifite umujyi wa Goma, bari gufunga umupaka byarabananiye, baravuga bati noneho bazajya bataha saa 9. Saa 9 bakaba bafunga. Yego. Urumva ko ibyo ni imibare mibi cyane isubiza inyuma ubukungu. Ubu se Burundi buzakomeza gufunga umupaka? Burundi? Oya, Burundi nyine buzamera nka wa mwana ujyana n'abandi ku ishuri. Yego. Bakiga akaza ari uwa nyuma. Agataha nta kintu yiziye. Ubwo nabwo buzaba bwikurura aho ngaho inyuma buza burunguruka. Ni nk'umuntu watinye kujya ahantu habereye ubukwe akajya ahagarara ahantu akarunguruka ngo arebe uko bimeze. Ndabona wa mugabo wavuze ngo bashaka kuntera ashobora kuzavuga ngo bariye baranyima. Ariko nawe yarababwiye mbere ko nibarwana azaza akifunguriraho. Kandi yarabikoze. Yego. Ntabwo rero inzara izaba yaramwishe, ariko azanayigira da. Ndetse ko ayihorana. Ngire twongere niba nta komantere yindi twakongeraho twaza gusoza, kuko ngira ngo ndabona tumaze isaha yose mu kiganiro. Yego, reka dusoze Mushakamba, ndagushimiye cyane. Wakoze cyane bwana Sentama, umunsi mwiza. Tubashimire rero bakunzi bacu kuko mudahwema kudukurikira. Ni inkunga ikomeye cyane kudukurikira, tutabafite natwe ntabwo twakora ngo bigende. Turabashimiye rero, tubifurije umunsi mwiza. Mwumvaga amakuru yacu yo kuri uyu wa gatanu tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2025. ni amakuru yibanze cyane cyane ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabashimiye rero, tubifurije guhirwa muri uku kwezi gushya. Kandi bakunzi bacu ntimwibagirwe gukanda subscribe ku batarabikora, ikandwa rimwe gusa. Mwibuke kandi gukanda like ikandwa rimwe kuri buri nkuru. Munakande share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu. Ikindi mutwandikire, mutushyikirize ibitekerezo, ibyifuzo, inyunganizi byanyu mubinyujije ahanditse comments. Turabakunda cyane, tubifurije umunsi mwiza, ukwezi kwiza kwa gatanu. Murakoze, muhahe muronke. Bari kumwe na Sentama.